YouTuber sing page hangiba Facebook ta karida hangiba mayam be careful right from today onward madu ki responsibility do madu Facebook page tu madu dai pugam ne handa ki ihauda MLA sing mai tharamba pot lut taugiba sana mungiba phani pugiba mayam do loi phare kharamne NSA ta do re kharamana jail do leide haiba sing gi mogi life to mang do re amona moi government ni service to buda police mark leirani once police FIR le sing kamai to moi government service tem yar roi police verification mari lenga paganda police na mata moi da green period roi social media da yamna ta ba nungai ta ba wahi wata pa ba da nungai ta ba wahi wata iraga social media da thagala ba yamna immoral oi ba mama masa machin na phamaka da ta ba ya da ba authority dongna nupi ngang kainoma khana ba su social media da wa hanga ga da nupa du ka yar koi ba chali ga hayo yamna awkward toy ba yamna uncivilized ba adu ko mai mayam je social media da yamna flop tor pa ma themai masi kwai gen la thibi discrimination to giri bidro khanglo makta ba mi do society ko ya madu ki responsibility do madu ki Facebook page du madu dai pu gudan ne to development ki to social ki to politics ki to hoi ba yai but me personal life me individual character me family ki the assassination character assassination to bumba insult to bumba se yam to yuwe ali ma ka yam sathi ba communal gi noi jati ke yam phauno noi jati ke yam phauno tawna sira ga hai bumba mamai pala ga thoga ui khara ma delhi da phamaga tor ko yawe phauno tha kram hekta hanar da bogi loire da bogi type da tawna bo te sai da phamaga tor ga kamanu da phamaga to me yam su yaw ni Panam se far bani wahi ma dagi kaung piran thotoi ne ai police da intelligence wing dai high grade formal notice to kan da loine YouTuber sin social media ki Instagram ki wero Facebook ki wero X ki wero mayam puna manipura operate ori sin do loine kokala kan da moi da awareness with warning PU hai dai ai citation instruction to ke Facebook ki page pai sin Instagram da tawri sin X da fake name tawrga tawri mayam se fake si ju phang ngam de lo gunu matam gi wani madu hayeng kharpo kanda yam sathina sokani adigi anti national loiba manipur se bharat ki to khai ne le country mi yonga post over ngangba sakpa iba inciting to ba incite to ba youth chinda adu gum se yani ge tawbi gunu hayeng madu ain gi matungina law gi matungina koina government thabulo kolok na madu gi am sathina mayam su sokani wagani handaki ihauda MLA sing mai tharamba pot lut togiba sana mungiba phani pugiba mayam do loi phare kharamna NSA ta do re kharamana jail do leide haiba sing gi mogi life to mang do re amona moi government ni service to buda police mark leirani ama torna once police FIR le sing kamai to moi government service tem yar ro police verification mari lenga paganda police na mata moi da green period ro civil society organization gi marak ta su yang hore rup se kanana noi da authorized to give me publicly Canada noida authorized to give me publicly Canada noida authorized to give kulai pairaga me kapagi adu it is too much societies that am certain in people I am say could to lepio one by one legal ki mato na koi thiral madai da madu da special team me koi police ke thamuni intelligence wing dai high grade formal notice to kan da loine YouTuber sin social media ki Instagram ki wero Facebook ki wero X ki wero mayam puna manipura operate ori sin do loina kokala kan da moi da awareness with warning PU hai dai ai citation instruction to ke manipur ki miyam support obio sugumba ain makuna pairaga kalu pirang khona sinba ain makuna pairaga mi gi personal life ta character assassination to ba adu mi gi life mangan ne bi mung kahen ne bi masa ko pot mayam sa koi government ma khal ma te to roi hai da ai ngasi point khris number 1 hai je ge hai da ai kaujabni